подъедет, да? А, не видел. Depois de 5 minutos livre, a gente fecha a nossa roda, ok? Batom primeiro! Vai! Batom primeiro! Da palavra eu vou repetir hoje pra vocês. Ребят, одна вещь, я повторю сегодня. Aqui é Одно слово. Aqui é um time vencedor. Здесь команда победителей. Sabe o que o vencedor faz? Знаете, что победитель делает? Vai lá e ganha. Идет и просто Não побеждает. importa quando, como, porquê, ganha. Неважно, когда, почему, выигрывает. Vocês ganham treino, vocês ganham jogo, vocês ganham liga, vocês ganham copa, vocês ganham tudo. Ребят, вы выигрываете тренировку, игру, неважно, кубок. Vocês estão prontos, a gente vai ganhar, a gente só ganha. Ребят, мы все готовы, мы просто выигрываем. Isso é um grupo vencedor, ele só ganha, a gente só ganha, Команда rapaziada. победителей, мы просто выигрываем и все. E uma coisa, И одна вещь. ninguém pode fuder com o sonho de ninguém. Ребят, никто не может, знаете, мечту испортить. Понимаете? Кто-то не может мечту испортить вашу. Eu não posso fuder com o sonho de Rodriguinho. Я не могу испортить мечту Родригинho. E pra isso eu tenho que dar meu melhor. И поэтому я должен лучше быть здесь. E vamos dar o melhor, rapaziada. Vamos, vamos, Давай, vamos. давай. Давай. Vamos começar de aquecimento, gente. Говори, aqui hoje Semey. Semey! Давай. Смену доиграем хорошо. Сначала и до конца устал, заменился. Главное желание. Meter bronca, disposição. Antes de chorar minha mãe, tá ligado? A gente começar a temporada ganhando, isso mentalmente ajuda muito. Ребят, надо начинать сезон с победы, это потом ментально нам поможет. Двигает, смелость. Ei! Ребят, Coragem é um vírus. смелость это вирус. Do mesmo jeito que o medo é um vírus. То же самое, как и страх, это вирус. Coragem precisa de certeza. Смелости нужна уверенность, ребят. O medo precisa da dúvida. А страху нужны сомнения. Desde o dia que eu pisei aqui, eu olhei no olho de vocês e falei, a gente vai Начиная с ser первых campeão. дней, ребят, начиная с первых дней, Desde когда я o сюда primeiro вошел, dia que eu смотря pisei aqui. ваши глаза, Amigos, глаза, certeza. уверенность. Vai dar certo porque vocês estão prontos. Все получится, потому что вы Coragem все pra готовы. caralho. Смелее, блядь. Coragem Смелее. pra caralho. Смелее, блядь. Que Deus abençoe vocês.
Это черная работа, это твоя.